gurukiyeho Luton Airport ari ya Londres mu Bwongereza. Ni abazamu batatu. David Raya niwe muzamu wa mbere, akaza Kepa Arrizabalaga umuzamu wa kabiri, ndetse na Tom Setford akari umuzamu wa gatatu. Muri ba myugariro harimo William Saliba, akaza Christian Mosquera, akaza Ben White nubwo yavunitse ariko yajyanye na bagenzi be mu rwego rwo gukomeza kubatera morale. Piero Icapié yagiye, Gabriel Magalhaes, Julien Timber ngira ngo ni boost ikomeye cyane, nawe amaze igihe akora imyitozo nyuma yo kumara hafi igihe kingana n'amezi abiri n'igice atagaragara mu kibuga. Hanyuma akaza na Ricardo Calafiori. Abakina hagati mu kibuga harimo Captain Martin Odegaard, akaza Eberechi Eze, akaza Christian Nogard, akaza Leandro Trossard, Noni Madueke, akaza Mikel Merino, akaza Kai Havertz, akaza Martin Zubimendi, Declan Rice ndetse na Max Downman. Ba rutayizamu cyangwa se forwards hari Bukayo Saka, Gabriel Martinelli ndetse na Victor Gyökeres. Ngaba abakinnyi ngi squad y'abakinnyi 23 umutoza Arteta amanukanye i Budapest. Kwizigira ngira ngo harimo bamwe batahari. Arsenal igiye hariya ifite ikibazo cyo ku ruhande rwa Ben White kuko yagize ikibazo cy'imvune. Benshi baribaza bati Arteta kuri inshuro akwiriye gupanga abakinnyi be gute? Abakinnyi b'ikipe ya Arsenal afite amahirwe akomeye cyane ko Julian Timber yagarutse, ariko ntabwo yahita amubanza mu kibuga uko mbitekereza. Ku munsi w'ejo ikipe ya Arsenal urebe izapanga n'ubundi abasore ba William Saliba, Magalhaes mutima defense, mwizamu David Raya. Ntekereza ko Mosquera ashobora kubanza ku ruhande rumwe, Icapié akabanza ku rundi ruhande, hagati mu gukora ibyo yagiye akora mu minsi yatambutse. Akazana umusore bita Lewis Kelly akaba ari ukina na Declan Rice, akabanzamo Odegaard. Hanyuma reka tuyipangane turebe byibuze 11 bashobora kubanzamo n'abahe dukurikije Swad Axel tuvugiye. Yego, mwizamu ni David Raya. Umutima wa defense ukajyamo William Saliba na Magalhaes. Hanyuma uruhande rumwe rukajyaho Icapié, urumva? Urundi Icapié kuri gatatu se? Kuri gatatu. Hanyuma Mosquera akabanza kuri kabiri. Calafiori akicara kuri gatatu. Yagize akanoka muri match y'eruka. Hanyuma hagati mu kibuga wango akabanza Lewis Kelly, amaze iminsi amupateninga na Declan Rice. Ngira ngo banabibonye ko abakinnyi ba Arsenal banamushimiye cyane Lewis Kelly uburyo yitwara, nubwo ari umukinnyi nyine bagiye bahindura umwanya. Lewis Kelly na Declan Rice, imbere yabo hakabanza Martin Odegaard, ntegereza azabanzamo. Hanyuma ashobora gukora kandi kantu gakomeye cyane ko gufata Eberechi Eze akamucisha uruhande, ariko bivuga ngo n'ubundi azajya agarukamo hagati aje gufasha Martin Odegaard. Urundi ruhande ntekereza ko ashobora kubanzamo Leandro Trossard. Ni umukinnyi mwiza cyane uriya mu Birigi, ajya atanga ibisubizo byinshi cyane. Hanyuma akataka Victor Gyökeres. Hari abantu bavuga bati Victor Gyökeres ndetse na Kai Havertz ni ukwiriye kubanza mu kibuga, kuko Kai Havertz nawe byagaragaye yuko afasha Arsenal yagiyemo, ariko Victor Gyökeres ngira ngo yaramaze nk'imikino nk'ibiri ubona yuko Kai amubanzanyamo. Ninde rutayizamu berera Arsenal Axel? Ngira ngo namahitamo asa nagoye ku mutoza Arteta. Ibi ngibi ahitamo ngira ngo bikurikije adversaire bagiye gukina. Urebye Gyökeres kuri ikipe ya Paris Saint-Germain ni umukinnyi w'imbaraga, ni umukinnyi ukunze kuba ari muri boxe cyane, agerageza kuzonga no kugonga abadefenseur ba ekipe adversaire, hanyuma agategereza imipira igomba guturuka muri wing cyangwa se mu mpande za bagenzi be. Ngira ngo rero ahangaha ndabona ashobora kuza abanzamo Gyökeres kuri gabariye, ku mbaraga ze cyangwa se imbaraga z'umubiri. Birumvikana n'icyo kintu cya pressing ku ruhande rwa defense ya Paris Saint-Germain, ko Paris Saint-Germain ni ekipe ikina, ni ekipe yubaka ihereye inyuma, haba kuri kapiteni Marquinhos ndetse no kuri mugenzi we bakina na William Parko. Mu mutima wa defense niho bahera bubaka. Ngira ngo rero ubahaye umwanya wo
bira neza nta kibazo bawukura inyuma bawushyira muri ba Vitinha na ba Neves cyangwa se mu bavandimwe bari mu mpande haba ba Nuno Mendes haba ba Hakimi n'abandi ngira ngo bahaye uwo mwanya wo kwisanzura bashobora kuguteza ibibazo birasaba rero iyo presence ya Gyökeres kugira ngo ababuze gukina hashobora kubanzamo Gyökeres Kai nawe akazazamo nyuma bakazamuha iminota nyuma wenda nka 25-30 no gutsindisha umutwe umusore muremure cyane kandi n'abadefenseur ba equipe ya Paris Saint-Germain ni bare ariko nanone haba no mu buryo bwo gutsindisha ikirenge mwiza navuga ko akonkretiza cyangwa se ariko cyane imbere y'izamu nibyo ngiyo rero Arsenal navuga yuko bamaze no gutangaza yuko imyenda bazambara ku munsi w'ejo kwizigira izaba iriho Visit Rwanda dushimire RDB ndetse n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu ku kazi kakozwe muri rusange Arsenal finale ya Champions League Budapest bazaba bambaye Visit Rwanda ari no mukino wa nyuma bazaba bayambaye nibyo amasezerano twari dufitanye n'ikipe ya Arsenal yarafitanye n'u Rwanda biciye muri Visit Rwanda n'amasezerano igomba kugera ku musozo mu mpeshyi muri kwezi kwa gatandatu niyo match ya nyuma bazaba bakinnye bambaye Visit Rwanda ngira ngo ntabwo byakunze kuba bakongerwa kw'amasezerano gusa ikintu abantu